Hallelujah, praise the Lord. Ang kiyan sumawan kalangan ng court o kalangan kiyang korusya. Nakin rong masan ng court. Kapor kami ko parang kaunok chailen kang kakila ka chail poson. Minsan nga man yung child grieving duwe ja Ngehnen Insensuwed. Pwede ki child lose a child pod, child lose ni child seri. Mia mela, okay, mia me pasang grieving what Ngehnen Insensuwed. Kapor ke child sabol ma child chiak. Ni mela kan making kilang Tuwa dyan may sanga berta scripture kami wat ki meditate sabol ma child chiak. Kichamantan niya chuk ikin ka kowe ni mela okay ramas pwede yaw ya chiak yo. Chay so chay mo puedo ito sang child such a relationship karan mosto kasampane na ima karan apo ki chiyak chay bang usik sintaol kuwi okay oh maye okay hey rago ko to ko ki we am maye chiyak ma o demonic okay bang ko sa yatra me ngayon sa pakpaki mak chay so jam minan masanang court nituan masanang court ra ko sa ya count Jesus kat kisana Ngehnen Insensuwed. So iwasaw may mentoke. Iwasaw may mensayer po kaniya chepan sa chawe ki child retrogrong ki child demon. Child retrogrong ki child tatawagin na mo intiti. Because ko sa ipo ki wasakan mi sa ko kalok miya Insensuwed apo ko sa ya. Oh, aray no. Oh, aray Kachiani, Horai Papa Kahalapo, Kachiani Gaima. Lang, Chevankila Pupura child, Insensuwed, Japan, Lucifer, Piscandidos Chocale, or go Sarava de me, Pichiati, John Long Jojo. Okay, million de all up in John Longan and Long, Yangi Piscandido. Yay, rail, me, Miss Lipin, some power, Trustumela. Gera Mimin and Hell, Rocoto, Kapui steliarmas, pichi steliarmas. So, aman me apanene o sa kauno imela apanene sa malaren Jesus. Okay? Ngayon sa oto mi miseli iuya pichi ki child, po ki child soto so pelang kauno chay we Insensuwed. Aramasa man me we Insensuwed na craving na is own Insensuwed. Melel mi as own Insensuwed. Okay? Chay soto paraparanchor. Aptami mene uki yung child Jesus imeki. So chabangola na scripture chabangola na rampok pak chabanga gaga mai kibana chel ana ba chel wiya ba kana kaiden chabangola na puk sarawi magotong ka makele ki chel taw kain ne ki chela. Okay, kayon Thessalonica payo isak silua amasani, but I do not want you to be ignorant. Tayo ignorant so kauji. Okay, Paul man kakela kaki men Thessalonica kata ki child and so kauji on the real thing. And there so kauji and tama udan we are with brethren concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. May pertag ngay chamantay men meditate men study ka buksa raw yo ko to share pwede pilmiya mela na nanti panay ngayar kang kamperla mo ansa wa chamanay kasanay first kasan mela anadulu rian leno serepin. So men pika kelagacha ay panay kan mebeluya rong ya po como yo ngay chapanale kamoit peta te kaskulpan ajal meura ta ajay kamelel nandama masani. Ako sa chander ignore chailende susu kauji ang dami chay kono wiya. Ako sa concerning me pit irailakan fallen asleep in wasang wata irailakan memela. Okay, mamayer Mia chay wata katawa sa Jesus masani mamayer. Pokita bangka maurada. Okay? Lest you sorrow as others who have no hope. Mamasani kichay la kami ipsapal rin Jesus. At chay ko poropor wuksang railakan me sa jip sapal. Railakan me sa jip sapal rawiyaw yo maye cha. Okay?
Sama armaso ko tay monti mamaok ichar mai sa tay ko wayang mai icham anta ma no kan talk story I no Marlena okay mia pa kolan mela sa isimo uya tia ki o embilianga chama ye po monik achel tia chena manangma che go ni mela chel nan mas ngalangal chelana na mai okay so okay mai ka mak che sa palela you was how message am patlan la point literary child so I know me chamanda I can talk story I can we sang sa ismo abu ye chamandar ye serben me abu to ke mela pwe mata ko nga yar plu yo mama ye same thing yo mama ye ni mela yo me sa i chaman pena mata kan do ja kan sena ma wi demon magigiyang Ngehnen Insensuwed. Okay, magjay bilas sa ismok chay ko la maye ki at chay so cha pali license wato timono karani, ha? Man Psalms silisak payo isak wadu kauno karani aramas me broken hearted. Niya sa wada sa temple karani magjay so cha so belang court pwegi ya karan a Satan me pepe yang ki child demonic culture kan at child tiyak me praksang nang kia. Okay, Satan ban toge kan kecil Ngehnen Insensuwed to pangkai biti so mamori. I karapan normal sakin. Okay armas pangko saya aman ayin law abo do mela. Okay, kuwi wonon po so wen po kita ay limpa ko ngai po wiyo wonono imsakla sumauna ni. Abo do samalar po ya sa court. Ani kan memiseli wiyo masamasan at chay mokit sabong kan tilong lale. Okay? So, ako saya child pun sa ignorance so kauti porque belan kompaka chay kan ta chay panini kan chay suto ko non tuwa chay rail kan masutran ki Jesus wasa so jaray ko por nta a chay panini koros melukurlan Jesus a chay love ones yaray lukurlan Jesus even last minute rabanyang mor so rasyaban ala kisakisin me Rugui patako walong aramas nan wing coach up marelukorian Jesus rabanyang maurla. Karita ko mo yung ay sa chapis chuka kasawi ma labon pan maurla te so ekak repent last minute. Okay, chamanta lebarong ko. Lebaro kriyaman aman on the right, aman on the left, aman ra lalawa Christ. Aman ra repent, tama Jesus masani yang makalulaw. Magkasalita waon Christ masani ran weta okay kapanyang yam ng paradise karata puksara wa ma cha kai roer cha chuka kinda puinen ko kulanan hel chuka jay sa icha chay kata masanan komor tamara chama-chaman mga saropan sa yang rel ni rel bil wala last minute chaman takot raban morla kaptami men watong child men sangat child matawame Mia chay ko parparin Jesus puksaraw masani. Okay, rachigchigay sa tayo. For if we believe that Jesus died and rose again, magchay kamele le Jesus pola o bileo yasata. Even so, God will bring him with those who fall asleep in Jesus. Matawala no? Ako saya, huwag Christ pola o sorry o yasata, kauno Pilipan kayasata irailakan mo Mela fell asleep. Mela ren Christ. Tawat mela ren Christ. Mia Christ re cha la kulanan sa usawo. So ja Christ re cha mela cha choro sang nor soju. Porque Jesus pen ko sa yang ngoy mahal. Ngoy me melel, ngoy me mor. So sa galapatangi aso cha me Jesus kachto ayap so cha lugelong wasa. Jesus mi miliki. Iso cha ban mela wa Jesus. Okay? Ako saya for those who sleep in Jesus. Iraila kan memela Jesus mimuwasa. Sleep in Jesus. So makampil memor Christ and yes makampil mela kay the Christ yang komo mela ako mela wa Christ. Pueki Christ chela soyer mela ya sata. So kompan mela kompanya sata. Kom mela ang palwara mo nganamun yang Christ sata. For the Lord himself will descend from heaven with shout. Okay,
imakarata chashuban chansel Jesus me makabil changalama Jesus me New York akabil changalamo Jesus me chastukak chansel on some power klang Jesus okay momotso likam chocho kokota millions sinaramas pakpaki wrong doctrine makasaya you Christ lelli ape because ya miral Christ nan moin perilous met okay 2 Timothy 3:1-5 nan moin ngayon sawat piti yaramas karata makjaban so ja miminan masano ngayon sawat kan makan wutu ngai kichel maso we atrasan we apa nya chel ko priyan chel tiak mesapung kan ote nya chel ben pampaki me ko me lingan teng ngoramao okay masanen god imesapol mata blueprint ime men kairoir en nan sai lakan morwet god kapakata ko yo ngoi god kapakata lango sampa so me koros mo ko sang ren God Almighty imo ko mo yung ay pang kamele imo ko mo yung ay pan menasala pachani tawian kay tek tamar masuyata amen so ako saya mi kauno pang gasto big shout kompang yema mer kompang rukita koronita kan pepog ton lang miya yera ramas oramandama ngoy ni bilo ramanda ni chama na sami mission la Tennessee yo ramanda ni soran maraina ko dito ngilen koronida ay rutungata wani moklang ni okay iba perda ari puksaro masani me aban when the Lord descend God stido from heaven with the shout with the voice of angel jolangan ban pel koronida okay makom mamer kom ban berdansa wo makom uyela light kom bayang wrong wasa correspond wrong ime chaisu juga koiki rabaki kot ya wasa nang koyem me miselia ponia sa Christ ban God to correspond wrong ansa wo and the dead in Christ will rise first. Then those who are alive and remain will caught up together. Okay, railakan mela ren Christ. Chaman menta ren Christ. Mela ren Christ. Dead in Christ. Kaya any kind dead. Chan mela wa Christ. Ay ko poroporen yasatami pan mimretar. Yasatami kokola ren God. Then we who are alive and remain, okay, we remain in the faith. Kailangan mo yung memorja, kolong kailangan chay poson, chay banyangi, kutala ng tapok, okay, and thus we shall always be with Him. Ikarapan na chay kung gusto saya eternal life. The more so to pwede yay no gidier. Kailangan memela in Christ, kailangan remain in faith in Christ. Chay correspond as a Christ pan God's talk, chay correspond yasata ako saya with Him always what kiso try mo chay kin ko saya everlasting forever. Therefore comfort with one another ako saya imakarata como yung ngoy kang kakela ka traposon live pata koi kalok pwede librapa kon masa-masa na pan memprapasang achay poson pag chay lender koko na pa chay maur so tami men watan ki wasa pwede eng ay panay na Insensuwed okay ay panay na kan mesay kan chaka por ki Jesus Insensuwed and meso chay yu maur tuwa chay okay jamantan so me no pil aman riyay ka imagachangay friyo muren ay bodoa kokosang tonpe anso me lao anso me sao me lao ngoi ke laler na nai poson ngilaloid ki abstum augen pui aman melanan ti sampa aman melanan sen worry ager ye chango mendinta per min melanan ti sampa isao melanan chen worry so that's how it's a test of faith. Aya richa manta ansawo no aposon sa kelela sa me rong me isaw me la le telefono kasa la to cha men pe yang kot okay apko por ke ma ansawo tra ka no on fire asayer liki kot eng jaiken la leit ki chai penene kan ab chai chupan mamauken to cha triangle chiaken pui okay to chai tungong armas me ka na ma ye
pues o mai ya que kana mena que chomaye ole chiangana ne piskerla nanel so tanan to wore chai ban Insensuwed ap chai ban hiyang got kapung bui me buk saro masani buk chai len toka tata ma Christ we yang trail okay Psalms silisa o payo ko sa yayarma silisa payo ra chigchig sa kwalu the Lord is near to those who are broken hearted so ansa me ampo changa sangu ka broken hearted ansa me nom siremela ka broken hearted chama na masani Psalms malkaka silisak payo sa kwalu kauno kung karani relakan me aran mong yung matakla so niyong pan matak lugurang god a karani yuk men kisang matakan men William ki pepol me sambas chuka kiwi Kardar mas chorus me sapal me asa ala ko por Jesus resto kan mi minang grieving tayo grieving way rakarain porque ma kom way rakarain wat ki kom sa tama Christ ka kuya yang kami kom so to spend time on Christ puen ka usatasang way rakaniaw de kila preno pepol okay kapan menapaliala po maso ang sa otro bandoke en sa otro toke ki aramasaman me Insensuwed sumao machorala okay man all kambake ke puya pulupul na serio mela eso cha apaliala Insensuwed pulupul ke cheuti oporoda machorala echuwe ki niam so cha apaliala mo Insensuwed ismetoke yuk nen saut toke kenuk sumao mia Simon ko dong kawela ke mela pra ap mia manamanen ko tran sa mangana chay ka kasalatakla chay suchaka sumao nan chay ka kasalatakla chay larmasan isanama chay larmasan kiyang ramas mak okay chay bani isanama po grieving matak wounded matakan mongyong matakan lale imakin kasumao yata paluar matak ma pala ab mimo watong yung child puk sarawi lang any safe such as have contrite spirit takot contrite spirit nga naman anana kot nga naman isili listen to the word or nga naman tupak nga naman tuwech a sponge okay contrite tuwech a mga inkotan break it and mold it okay mga inkotan we are chain monyo may bang kachunget yerme ngan lingar Insensuwed sochamen open e na palang coach ayo ko saya kauna waun ki a child will a child insana child a child pilipil e waun ki karata child pilata kauna child pilata no okay nan Deuteronomy resa kwalu silisa me iyo yang child ayo iko sampalen child pilata Christ child nan ki contrite spirit which I easily speak to easily kauna mga in panawi kauna mga in risa among yung kauna mga in kapong among yung contrite eso to kalwa ko teng okay yung mga in ko promo main ko kamataklagan main ko tama ko mga skuli yalale yeramen mo lang ko o yeramen kapopon ki songkan me udong gitail mapan muitong miya karapa okay mapan muitong amang kakilakala chay poso amang kalingan nalai amang kay buiti me coach cup amen kasaleda miya karapa ma Insensuwed you lil kitay miya karapa kay the coach uwang kitay achay puko palian achay puko iroti achay puko suik pokita chay jaman menan sampawat miya satan me achay lemunchiji abay pa kahit ako kaya kapak chojo ikan Insensuwed ko wrong aramaska rakan po kauna makalo kaya po ngayo ay panay okay chachukak mata sa kong coach sa chakalo kaya kan kachakarya puksaraw masani ma child korea kan Jesus lang ala pon lobo puegi a child sapay chay penduketo okay chay penduketo korea chay sapay asama chay sapay open door wrong imunchiji and toke ki child okay ap makauno mo itang emen child lang makauno mo itang meuyawi ki emen child wuksang mekot child la resope lang sa imo ken karani aramas ma broken war mas ma contrite with anane
Uya, Pilichikia, Autea, Katueta sponge, Kutaki Pilo sponge that just soak up the water, contrite spirit and more. The paper towel, Pilo Udaktinan chat, could use the paper towel soak up. Tamikos Kosea, Masan and coach the Wiapankano, Koyang Komutacha, Aleta, a moyang and contrite, they're open, easy, and nongai. Okay, as Chakakalwago Chen was so going, Songan Makonam and Capuleto. Hallelujah. So, Isaiah Lemesak Silu, and Jalen Kilang. Isaiah Lemesak Silu, Bayo Masani. Moni, welcome, Malkancha, about Toda, because I had one craving the Matak and Lalapwegi, nicer meal at the I bought my sang yet the Okotme, Arkun Watom Matak. Dama child Pasapang, Dama Chelanana, Wia, Pugjail Syrian court. Okay? Isaiah Lemesak Silu Bayo Masani. Surely he has borne our griefs. Isaiah Iso Gopaman Chiangdor Mon Jesus Sambar. Okay, among us I am a Isipuki Sama, number one Isaiah Jesus Akato. Isaiah Kokop Kisang ni Chapel Nia Pilpankasto Pola, yes, at a song can be bound Yawi. Pil come out and on Sapalma Armascania Pampos and Lai. Isaiah Wasame. Surely he has poured our griefs and carry our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Tame Kosaya, Isaiah Irongatar tuan, count Jesus a coach to Iwatal, Wala a child grieve, a child insensuwed can, a child sorrows, a child curse, a walan in lopo, no loyang kauno so pesang. Okay, Iwana Chow Tamakauno, Irom, Mon Silang and Court. Where count Jesus near Langatapa Lopo, Sama, need to Masa need to Pachakana, Jojo, a child instance what can song can chorus me pitki child, me Christ Wallapon Lopo, to which is so bela Sankia instance what. And Kauno, Coopers what kila, one Jojo one deep may wrong pon Christ. Ima Karata was how Kauno, Jesus Masani. Lile Masavakatani, meaning I quote the I count Tamakom Gachin Likit Maria Kaniala. Pig one Jojo and the Pachakan separate. Count Jesus con separation, the Choro Pasangwo. Ako Jaba by Rakane open some power. Okay, I can communion one Jesus a Karani God, I can withdraw some Peconomic. Ye young Tame, Kauka wait, Kalebla. When time on count. Okay, a bit Masania Warongo is chicken tacho wiatami pamia, wiatame, wrong, some we at some in that. Okay, our relationship mia up nan point o me langatapon lobo a wurla tamakom ligit melkeniola. And so drop we a complain ki put yai come ligit maliola yering we langalang. So look at wayan that smitten. Him stricken and smitten by God, smitten to which a kauno may sanki udial. One deep conscience would me pong Christ pueki aramas. Okay, chaman me kauno pakon mitipan. Apo sort of village upon deep, to which a kauno so peki la sangan insensuwed, or it's sangan connection and a relationship of wairako, Jesus Masani, samay. Tamakom, Likit Maria Ganyola. Okay, Yakosaya a relationship. A Chokosaya, oh, come Kalokaya, Yeting I will lang. Kai Dan, Jesus con, Kaunoa, so peki las ang insensuwed and the Pachaika. So you may say, you have surely, Isaiah, Eklangatar, Yorkosayata, Mon Christ, to fulfill. You have surely born, okay, Wala sang. Our grief and carry our sorrows come walk away at instance what can at punot can. Okay? So on come yung chip sabal. You can galap ko saya ale you got Jesus. Tawag ale you got Jesus. Ale you got an antama Christ we are.
Makisumao Christ polar kakaretin chapwen kamao yukula. Ale yukata. Now it's take your faith and my faith to make it activated. Okay? Boy Christ a polar and jacareti Isaiah kosayanan lemaisak limao. Masani. Boy ya we are and a year even before we monata iputina empowered. It's by faith que tokalao ale. Imaular nanin jang Christ. Christ polar mona iputi. Okay? Christ makonger tibaikan mona iputi. I makarta mata wapan mimure chance koros. Tibachay koros makalar. Tipen ran tayo, tipen ran wajo deep kan magoko to kauno makonger. Atrapuko ale. Atrapuko makong. Atrapuko so baisang. O mamorge kuporang God. Okay? So, masani Christ uya yara kisang era Ngehnen Insensuwed. So, kara sa pasansal. May banda. Riya sa repena mela. Serlina. Example yo, makachaban mela. Riya sa repena mela. Ngehnen Insensuwed. Ay bilmanda, ay Insensuwed. Ay bilmanda, ay Insensuwed. Bar lemao. Tau muri Insensuwed okay kelan. Chaman. Now it's become demonic. Okay, met ngayon Insensuwed mawude ka Insensuwed ki pachay chuka kaleta Christ ki sanger a child Insensuwed. En jaban la luid ki apso cho wairo ko pang control a child more. En jaban la luid ki kauno bil bana piasang la luido. Okay, kauno bana piasang la luido ma. Okay, aramas muisang aray pot suppose ang rail. Para isa krabang ko sa story to chow yaw one kamatak. Okay? Miya mabil apo mo isang par isak par de mesa abang ko sa chika kon one kamatak o so mad ay magarata so mau pwede kita nganew grieving so cha lady tame Jesus we are masani you pour our griefs and so tama Christ we are mo niya lang atapon lupo. Okay? We are mo na ibuti. So may panasalar masa ng God, pantakalangan ng komoy. Komgoch kisang matako. Niya chay bang ko sa imposon. Kamelele tama, Jesus wiyayar, chay bang kilan lupo. May ibang kang apply tama Jesus wiyayar ayap. Los sompongi ay Insensuwed kan, eban kay buti so mau. Chay gigiyangan chepel and so. Okay, so Isaiah Winesa Keo Irachigik Silu Hallelujah Ran mawang kumailakan me pachakachkasta may kachempathic way share pon life with pueki masanang got kop akasampal jailang kan wrong pag jailang gak set free jailang gak saladakla. Okay, jaiban sala memelelo bangka salataki child sang a child chiangan me chilan la mes chomelel abanga salataki sang child morini tai tu debu yelogolo pan chepel. Okay, Isaiah one is a ke rachik siluo amasani to console those who mourn in Zion. Kasi kakela kay ralakan mourn in Zion, ralakan maganmaye to give them beauty for ashes, the oil of joy of mourning. To aral maye kan medweja ash, beauty of ashes. As the word boss happen, and instead of kaso sa tama to kaya ko sa iya. Tama point ko sa iya the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Okay, tama achay mora kila boss and Insensuwed, and so what about joy? Aban turned into oil of joy. Okay? Len perenyo bang bulbul dong child manjay so lang God. Okay, magara daw kaya mas rabandala we child. And so a child paninay mela child. Kalangan ko instead of oh my.
En jay ban sang up yeramen sang wala ran pa yo up yeramen. Niom sang mong court o aleta tame Jesus wiya. Kat kisang jailer Ngehnen Insensuwed ngen yo mo. Odo mo ka na niom Insensuwed spend time on court apang kasalata kela Insensuwed ang giyang peren. Kagakeren. Kagak piliw popod. Kagak move on in life. Pokita kaparapareng pang puranchu. Ang ilalit kiap mau sa panchupa na. A work sang mama ye was Jesus wasa. Okay? The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Wasa inan kareda chaikin kapungi, ikin galap kakela kayang chai. Kapunga Christ, kapunga court, so to mimini kaperanaka kapung. Spirit and chocho, we are weapon yo na karyang chronicle. Okay, and some mawin, right sapul mangkot kan mawin, monaret pan mawin rogola kapung. Rakila praise and worship mawa. Are kasambal po turun ki child saulang. Mempo baby pango saya. Pugi chailan la ko yo malmalele mong god. Ye win so mo kit choka kiyang ikapeng. Abana pal magasyo ipsapal ka bang sasata ka bang kapenggi. And so magi ipsapal ko sawyer me we are weapon you. Spirit of heaviness, garment of praise. Spirit of heaviness, garment of praise. Dapat spirit of heaviness, nan nga naman insensuwed, nan nga naman wounded, ang bod bichi yugadi, ang babaw mela, nam seryo ka tiwo, nan nga naman wounded, aramas kailong kinu, nan nga naman chocho, kiyang kot kapeng. Ang sa makapang kapeng nga kot, kahit pwede ka instant na mau, ap kapang na sawyer me weapon, ang sa makapraise God, nan nga naman na heavy kauno reward kauno kachangi kamay ngoy ansa mi can praise in pwe mi menda hiaramas ansa mi toto pokita you can deliver nganen toto wa can chang armaka awiyawi kan lawin sana teta. Okay, so ansa mi cheban osala cheban ben experience kan sana mauban praise akan kasala tagyala mo yon toto Chabang yala son kapeng. Okay, son kapeng mo sa aliel puegi. Ko sawyer. Mekin kasalata yala mong yung chojo. Anto chal chojo a chalampin. Kuto mongo che win so makit chokaki yang iperen. But chal meditate a chal Insensuwed. That's not fade. Coach ko porki. Coach ko porki chalan poston. Mako sa yayer ma child praise, garment of praise. Kakapwatch kita sa kapeng. Kakapwatch kita kapeng. Iberen run wait. Okay? Okay, makin kailong kang kisrakin. Oh, my doctor palak. So, come missing the point. Ako saya garment of praise. Garment of praise. Kapang kiyang coach kapeng parang kisang chojo nan nga naman. Soja ang boat kakan sa namawin nan nga naman. Soja babay inono. Soja millions of money. Chacho kakpainta. Chocho nan nga na naramas. Anana court po maso. Ngan sa pantiya tapawa. Apa bang kakatan kime. Om baba kala pa ko Insensuwed. Ara itchaman po kitson sumaw na ni. Ay paninay kan. Ajan silikate kong oninyo. No more! Okay? Kanang kamuyongo yakachuaw. O kapayata masa ng god. Kosa na masa ng god. Pungen saud. And deporan litu wig child. Litu big child. Okay, Psalms. Psalms. Child mangir na markete. Bich me uyata. I olen kaping. Chachoni nan marki me armas pa. Wonki. Kolong sore. Ansa me kaping a court. Moin wana karakarte bil ka. Lekseli. Kisang algo na marki. Tamen tindang god. Kama me na marki. Mentakila ris ngoy sore. Melela apot bil inda. O kamuman. Ya kasyo kolango. Wow nan marki. Okay? Ara masakan me sosa. Me. Mia manaman impress rapan lalawiyo. Kedin sa noki. Pweki. Kapin rapaki. Kamor kabin rapaki ang salatakla maramas chuka kiwi ang sa nan nga naman cross nan nga naman Insensuwed. So kasaya ng Psalms isa bueno rajigay sa kiw in thy presence in the
in thy presence, fullness of joy. Mamelen, in thy presence, fullness of joy. Magaradak chay solang chay lipsapal, ngin sa raw mimilala chay. So chay libilbilata na momotso. Kompan men kapangakot po kita in the presence of God. Wasam ngayon sa raw miya, wasam peren. Kompan bilwiyen since we just sokolong nan environment, sokolong na wasang kautang kan menganen kot, mimi wasang kompan perenta. Kompan bil manokela isma kom kailong kita sakpak makreate. Okay, miya power and God kentia tapon solong kan ime chaikin ko pa na kautak. Puksarawan nan ibro isa krisa kalma malder maliki. So ikamelele me tokeki mi sapal. Tokeki me wuwanganen God. Malder maliki upanokan. Pomele magjali upana religion, so the presence of God. Upanomal. Poyak cha upanan pakakil te cha upanan kailok te cha upanan aman poy mekin muya kasi ya tamikin muya. Ngoy miya iliko ka poy me ko lakian sarawi. Okay, may men matong yang palapol morin sarawi ime ko gilayan sarawi. May men sumjangkan ng klang ya me yang nol ialutala ka mantip sarawi. Okay, so motive ko sapong so kautang ko mal mongkot. And so Ibro is a riesa klima kanka kela ka manaman ija jabang kanka kela ka manaman magchay bukingen puyap jagodong kaudak child praising the Lord aramasaman menan ngenew luet abang potlong cha kon ngin saraw yaban bil kapayata. Okay, melka ka isa kono 11 na masani in thy presence fullness of joy, in thy presence fullness of joy makambil kelep nan ngano man chow kamu yip sapal ngen sarau mi murem are kamu kele piami parawe ukulele and tekitan we am kauda kambam pururda fullness of joy. Okay, pururda kam fullness of joy more so the pan to duecha pan kalogolok te pani taiti te pani insensuwed. Okay, nemaya walu Isaac and so me Nemaya Kodoro rebuild Jambas Sarayonan Israel, man and Jerusalem. Israel, what a tapokan cosane de Israel repent, Israel instance with Pegirael, Jokalara, Israel Suchar, Macano, my donkey, you mean Gigi in Persia can take over Israel way. And some instance what Ekakela Israel, the joy of the Lord is my strength. Okay, Ekakela Kayang Ren repent, Israel more kita kupurang quote po yimepang kiyang Israel Roson. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Mia achay call magin. The joy of the Lord is my strength. So a mirnan call, muidong and we are real life. Muidong and apply nan real life. May chocho kapangakot. Kaya kapangakot ngayon. Kapangakot medwajak. And calling kapang kala kiyang mata focus on counter the goodness of God, the goodness of His love, the finished work of Jesus. Right mind on God, treaty, partisang, woniki, pongi. All of a sudden, evangisang, evidence the jojon among you. Okay, so ni sa klemao is a keo. My joy may be in you. Christ me kosaya. Christ me uya mama sanang warango. Kosaya song limba o joy ni tuana ra eupana. Kosaya ma relimba kong I o samao laina. My joy, I parent, will be in you, that your joy may be complete. Okay, chaman. Ajak sin parent. Chaperan po miani chamoni, chaperan po lapa mau, chaperan po ki, kamau pokan. And so in Insensuwed, Insensuwed. But Christ, amasani, my joy to be in you, so your joy can be complete. Wawagi acha joy, acha perena esar. Wawagi acha perena stu unsak. Lau kicha asa. Mamorki peran makosan raincoat. Yamuna chapanasa in your presence. Chapan connect
chaban song kapaka cha song kiyang kapeng cha mama ye abacha moyang contrite tagot contrite anane you open wiya kasalada kiyala again some contact total Lord take over Lord remove this Lord give me that okay because my joy may be in you that your joy may be complete I parent sar palilaw de tokotokegi atra emotion tayo emotion papam kokon my positive masongkan kotong kechalme foras yak chaperenda ama kensas yak chances what abdame Jesus banki yang kecah positive chai beraberan negative chai beraberan pokita joy of the Lord complete our one yawasama chai lo udia joy of the Lord is forever. Yamu mana chapan aledi chapan pungi yang masa nang quarter masa ni yer ni ay watakadar na naisi elemesak silu tuan payo tuan lemesak silu irachutuk payo tuan Jesus a kisang irachel Insensuwed. Okay, so kampang ken ale tama Christ wiyaya. Mo ischukos ko sa niyak ikos ko sa ya megot memel reality ay bodo mela te Nigeria kati wode mego tuyawi okay mego tuyawi me matok la lale matoko so jana na mimimo ana na mockit waban mockit sani ay kamelele me Christ ki sanger mana sani ay sapang pokata kot sapang karanis kot sapang kosayang kot sapang alesang kot amatoko so jaban mimi arain Jaman dansa me aima sonobi anono mimret aman namara kap mela pompe rano saban wiyat celebration niat sarawyo liyo ale ja Christ we don't Jesus no rami mret mela wiyawi kijmata wa chaban kawdi celebration apos seswitki berberanim sarawyo no tu yo way rak nasro yo mela pompe Tami ko saya esa malareng kot. Tay bam way rangi. So at celebration na tola rano kalet may rang perperanang kot. So tami uy mama ye tu chay jigta kalang. Magchay to sang jara mas mana chay bitu ko gwi chay ma ye buat uya chiya keo. Okay? Kakela kay kichay ranwat. Chay lang kosanan masanin kot. Chay bang kosoya. Okay, ceban ale di dama Christ wiya yung ekawalar ajal matak niso kaparapor ka na kawalar grieving spirit kawalar kachklapan lopo la po chalente ko sanale. Okay, kaya bandaja soy kala ibanale kela pa isang rengot kaya bandaja song block out na malileng estumela memorta hayan reality mela kaya pointen mo nga mela kalangan ng common Jesus kamangi may Insensuwed kat kisanya mata ko i-accept lang kapakapiyo makapan healed it ang kupurang kot tawad healed it may dukala kupul na limang kot kauno kan reward kauno kan katungiyo niya kiwi amo insenama amay banbiye momol sidik sugusuk nan marmaray mata wo may wiyacha Sejam perperan, pokoknya sa kuat. Kapun sa the joy na Jesus mengkiwi pa aman na nun sa cloud. Okay? So, saan si Lucas ang bal? Kapan receive what the Lord already done for you. Akat kisang er. Kete ko san lale, akat kisang er. Kapan laloy, kapan Insensuwed tap, ansa otra. Choka na pwede, we krema, choka na. Aramas me soja kapor ki Jesus. Me bang kokosan na Insensuwed sampar aramas mes Jesus so kau na naur me bang wi mi na Insensuwed so kompanasa muy don Christ kompanasa sapatala kompanasa go with what God is doing. Okay, so aleta tama Christ wiyayar kosoya tama Christ wiyayar or resist the enemy. Ya resist the enemy yan. Abang kang kapre yang kan Insensuwed.
Avang kamiata mekan bukan jaman da Insensuwed. My banda. I bought bichi yadi yape. Ngoy jaman da Insensuwed. Okay, may sa jaman ko ang bangin jaman da Insensuwed. Ano yung ban ma ko ang jaman da at saka Insensuwed. Sa jaman bil masa-masa na so na literayok. Okay? Ngayon so American literary American Ichiban ko siya American yata, American kausan morwaray, and so mi sujitar na masanang court. And so mi ay time on court so char ni ay kapakabo watawad, ichokala emotionally or tayo emotion, mi tutong ay papama matamataw. Okay, kay buye di po ipaliante saptan songan, nganilingor-ngor kan mall. Okay, and so me kay attack ang puko resist. Takot resist. Suma pula ka sang yan ni marangkaw Jesus. Okay? Mata-mataw sapong market met. Kapamping kaunda. Diramen wiya mumut. Papali ito ang Insensuwed kan. Sky 10. Kaunda. Okay? So, saan si Lucas ang pala imintin that receive what the Lord already give you. Kosoya. Tama kami milale. O kapan recheck. Okay? Kapan recheck. Kosoya minda. Speak receive to what yalete ni ay poso na yung Christ kisangera Insensuwed kan. Speak mi ko saya ke praise abe. Okay, ke praise lang praise ikos ko saya ya. Minanam kala ka minanam kosay po kala ki kosay sa matroyo. Kisanam kapakap mo. Okay, ang praise ang God makawiyasan na nam yung ito kay it's part dua jam lokaya praise dua jam lokaya kaping arinana mata kakakiyang God kaping niyang praise dan niyang main God kalangan ang kami kalangan kiyang kami tama uyang yan yes ame such a fair kamangi may matangki katkisang matakpa. Okay, depend on God's help. Yerman tachanda ang makong akong way rakwasa kosay sansan Ipilata makong. Okay? Katkisang matakpa. Alam sa kano mga isang karas may konong young child, epilmen child bonus imen checking kapakapki. Okay? Lasin ko sa resist, payang. Pagkaban puro tama craving spirit o mimisel chaman minda spirit o nganen mela. Ngehnen Insensuwed. Agan bibir sa diyo produk yanguk. Ang situation na nakir parisak sa malaro. Kabang puruta masojam time ang coach. Kabang puruta kabilin Insensuwed ki mekoch menakir. Magabila sa makaluto sa nga. Kabang puruta ngeno kan kapreto, ngeno kan kasaywe. Well, literary tricking you. So kabang kosay. Kabang recognize ko kosay yang. Okay, ngayon suma sa chumay daw kan ligilikam re market ikawela manam kosoy kamstra na maing Jesus menlaw kisa nga Insensuwed kosoy yang that's your mountain miampong Insensuwed pula ke luwak market lengar-ngar pidoy sa champong re ngay sariyang God ay perena complete Jesus complete ay posa. Ko tama ino makauna masani yang okay. Yes, Ivani and Mr. Jack o Russia chay ka baka Hallelujah Jesus kalangan kiyang komusabol mo masanang kich ranwat kum gachung kupro kapeta kich kang koros merongon saban so rong clockwat epan wiya kisana ach mamor impewedio poida ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sang komor Kukulanta. Amen.